Oh, kalau udah akhirnya kau kita, kau tuh bang. Mama, ada kita bunga. Ada orang sahur itu orang sahur. Oh, berkamu. Ada kebetulan Mororope napuri dan sangat napuri. Tahun 20. Oh, Pak, ini tadi itu saya dia di ngata di pun napuri. Oh, karena mana itu. Tadi not naburu dokon santanion. On takas dita masuk ke naburu. Karena nakulan. Kalau dokon Muroro naburu ngadong 100 manang nasa dibuhalak dalalak mga naburu. Iya, bisa dah. Jalan saya manami-nami berbeda-beda. Itu tong satu tok kita nongonangan no. Alana mo loro hatta pribadi tabuan manang kita tul mana mangu. Iya. Oro do patok ni ibung sono tu manang nabulta. Iya. Patok ni silaw raja sono tu manang nabulta. Patok ni kanasik sono tu manang nabulta. Jadi mo losong kami matok terlumugi ma nadong tinggal di bona pasubuton. Alanu arona buri marhuta-huta. Dalam martarias. Jalan anak damang dua vegetarias nai, bila lahami na beruta mamanatuhon di waktu menami pertama ini. Aha masih patu kota. Unang gabiro na pano solo ni kita. Unang nonon ni kita kuka ulo ni ala ni saotik gabi kurang. Orang dunia sono, orang sono. Jadi hala amang do perlu mobil hala do batua. Naung saya konsultasi do na burui maka tatai dikiroi bana notarias asa kamu menaburi non ahado si para diota manami bana di tanggal 5 so patok di babatuan di jam 7 una gabelan kurang na dihita karena babatuan. Jadi ibu harus suatu bapak nanti kada mangate betulan aja jo pergocina si unang din nabor di mamuka tarirei don wanon tidak banda gabe ikut terniari jam tulu manang jam oba pining ngomralis warnek terniari mak menguduti mabur ngindai jala persia tapar hatu tu dalam gudang do betul mau nuain maka jong jokon na binereng na binigina bude rapot taruan ada kini bor ngini na homi matongi kalau mamuk kalau botari nai jadi engko persiapan tu si ngadong rajur kuncina ate kamang ate ngadong jur kuncina ngasih kok bemoloi anak dang nasa hali 2 hari 3 hari beron wain ngadong ngakam misalnya ngarok si bisa anggirna, ngarok si gajuna, ngalit ka sudah iba udah. So kuni masa uti panorang yun. Gabi masalah horas. Nah gabi unang non ni. Alana cuma mana mangulu. Oh bapak. Alana antaranya apa do amangon haranya ate. Iya. Ay kono do mana namin buruta. Ono soni. O kono do ni ku gabi tong. Ku gabi kurang na. Jimuro na purido lang ko malalo namin hita na ni botona bana maniro hita. Kator saho tu hita nalaho si patukot kanalaw namin bana. Nang lalu udinya nama gua itu mau dokter kasih palu. Alai na jelas. Adalah dakola nama boto bapak ikut turirima hamu khususna bapak nami siap kuda di si mana paling utama. Artinya saru pada kita. Alai na dia mehoroha. Sur marohana tu akka bapak na si siap kuda ni. Tasongoni ma bapak. Artinya riko dorohana ba kolong dorohana tu au makane pakyau. Alai sur ma tu hamu ke bapak nami songoni ma molate. Molate dari jalan harus betul. Arong dobe. Hata nami lumuri dia muna ang ginami na dapat tami sun so ni do arong do pelanjutan ni kay mahari udaw ni bayan tapak kumata itu bapak kamu ma soalnya donan anang udah kalau na taringo tu na nakakai jadi tulan itu nanti kata kuna perdulai di hamin na marhamarangi di hita na marhamarangi mau dokon na dong na tinggal di kona pasubuton sinakan open ni sa debut tu manam robi tandu mo dulu ngaret taro sa nari mangulahoni lausido jangan saling ulah-ulah ka pun singai ana burutay ba sumodor hana lang ulah-ulah kita lamar ay sada ano bakatay ko sali bakatay putus ido hasa ada di ndurata manam namin burutay so ni ate ko na namin burutay iya ay ahora harus benar channel kita makatai video kita makatai ay dong buri may isi oh na burutay dia foreign na
Setabi marturi-turi aja sa tigaw. Oleh Bapak. Udah namin na dapat madu ito. Alana amang gatok ke aka kahadin. Dan budo bebero ni alakon. Kita ini sekarang kan budo. Jadi nahupangi dun kan. Asa una po na magsijawaban. Na pertama nakin mo memang halakod do kan sarato do kini mo nubuy siya desay tulu perduso. Iya. Tama na. Idulok. Alay, sok paduknya mengudama ya mudah-mudahan haladok kecurigaan dan lain-lain. Nah pertama nahudok di si osa de hita na bagam. Monogod ng jujungan ranin na agak songon na berdisir na bulu ni dong. Iya. Jadi onakin nga di sitel bapak tua si Libbo. Nah selanjutnya holan nagatuk kulala natin ipangido aka angkini pertubut teson bohado tordana masuk na tordana ngaido amang buruan nakin bohado motor bohado si kamar mandi si bohado biaya tu si atar ima pajelas samu asa bui bari tahap kalau mau tok kalau kope marabot iro maksud unang getung gimana itu sampai dohok do nakin ngaido ni alpin kapal kan bohado do kamar mandi si kan wajar deh kan tapi yes to iro nahu do rupani jadi setur bulus unang major rupani masalah Horbo 100, hargana sekian na po lang. Om mana di sediaon, om ma on. Jalan na ulap tay dan ulap meduri, mana ulap jujuran. Itu intina. Jadi imong pato upang itu tuhamu, tu amang libong, amang tua si libong do na itu ton. Masalah nata surat-surat ra, amang si barita mara. Jadi hulala songoni matabay, asek torsiko hulala aka keluarga tanah apa so di dahulu lah bah Ada ala-ulau no sakral tulang, sakral. Pas udah ada king ada nang sunguni tenar na buruk tahun karing 70 taksan aku sunguni becuku-cuku ni dah mangane dauli mai tinggal di kota kas masih botoan bahasa Indonesia kenal maka sayang bilang kenal dan sayang jadi botot tahun barang buruk tahun buru segala maringan di Cianjur. Mulai di hamu kembali na narugi di Tanah Batak di Taman Mini na bortaw ma na mangulahuni. Ito bawa sudi bu pelaksanaan nitik kini si Tugu Hormo aka panuturina perbutina be hamit kianom ma. Jadi itu padahal kita gawin lulur aku sekunda tahu jadi na bapak teh na 2010 ngadong di semacam masih ukuran. Taringot tu naung keluar keputusan puden taringot tu pulun. Jadi ala PTWN DP mungkin dan binoto nomor sabung segala macam koordinasi dan namanya. Ada na jelas bototo buru segala maringana di Cianjur. Dak Cianjur mula dah Cianjur do. Jawa Barat. Jawa. Jawa Barat. Dan yara ni makasih nurat tubuh ni laporukan. Amata no manggina. Jadi masih pariboto. Si pariboto nyo. Ay may mo kira kakelamatan ni si Matong. Simpe obat tu kisi. Oh, na Juloy. Gimana makalilingi piso? Ima. Audo do siya. Audo na Juloy. 2010 kan? Isi mana kau nak korbo sada korbo. 270 kilo sada korbo. Isip ko ba itong matikin ya isip ko ba Di songoni ma mapaudarong do benang rasikop. Ima, Kasi bungkal. Jadi ima ra mungkin. Ima lapatan ni alarok sa uti pangatosyon ni bapakku kebetulan apa supaya labig begali iparabutan ni ada ti menang na buhapi emang kuna dong bubulahan nama masa song nyarong marpeta song nyarong kudang mo kabapakku do pikir saya pikir luar da to jadi semua naw memang iku perjuang do hani mangariri te baru pe asa martang-tang kakasu Songono nama. tabuka manan ulaw ni jam tulo burgin na ima ulaw ni naburi Ahama kornyo. Bisa na dong matudu hinda. Daw, artina panaminami mo Panaminami, no. Panaminami. Orang kami orang na matudu hinda. Borat di. Alin ko marsuko na gusto nyo hata man alin mangarang-rangi mo dito nuwain. Kung mga lahat do kita di pangidun na buri. Ala kibitudan ala jonogaw tunabura la pergusyaw ihatahot ko. Olo.
menurut kamu udah sering muada tuan nami. Menurut kamu nampak muni muami. Ada ima panorang yun. Jadi artinya isima tarida hasadaun ni hita paparan no pungta na sangat na martuai. Molo hira memang adong doon yang gabi misalnya na hurang do peka man toro ni hita, hurang aka pangulupiyon, hurang aka pangodasyon ni kumarupari buri tau duti. Alang ko rencana tarsongoniman yan. Ima na tasukutan wain. Ahado sila hatonot sa siang goy. Irot na tua manang nabuhape, berkumpul perlu deh iba. Marburu tua. Dak sudah na tusani binoto. Dak sudah na binoto i buat sitong. Tarsongoni ma dia mau kedamang tanumbo ma kabapak pun wa rata 10 di sunuan. Mulate ma. Angko kapal nga pasti ada ngon non. Anong tungo to banget, turong cek, iya nu sila deh siya pudan. Ah, do sila hatunot pa. Ima masih bahasa tanuan. Tang ni tatuhon na burutay, inangi. Mayro ormo do. Iya, jadi tang doko, no peman ngeriya sila to. Boleh di dok. Lau si man non gabe cabar para daton kita tadi. Oke. Mak. Halo, jadi nakir taringo idong kamu tuluari dok na buruta, dok inangi. Sampai puas sama manotol. Sampai habis. Ako hita ke unang manotol. Do, uje cek manotol kita. Iyo pibu do tong ado. Bana sak puas. Sadar dong sono na ba? Kalau terberita ko di sana walo, Iya. juga portipion, ate gudang nang bulak. Bulak Akay boto na kubara pasok ito. Unang doon nang bulak nang manortor. Tujuan ko sa manotol. Kita madok aw madok pribadi. Kepuasan ni na burutay. Sa. Anggo hita. Iyo tong natabahin. Oke.